Welcome to Khasikai TV. Please share, like and subscribe and press the bell icon. Ki kubor jong mata kesngi kakalai tarik uluber gilong kumne. An buddin ke BJP yang jeng dewa ILP hadalhi ba alhaq. Ke BJP yang jelam khalia kan yai peteng mat buddin yang jeng dewa pentrikam. Ya ke ILP bat man penrung yang ketin kasi bat kero. Apok ke kernit bapura jong geriti sencar ke India. Wat lagi paj ba ki kilam ailat ya ke parti bakan yok teu na yalam yik sarkar Meghalaya. Ya kane la penpau nong yalam ke BJP bat menteri ketanan animal husbandry and veterinary ba alhaq. Bai kren mat kilat patai gubor. Ba alhaq penpau pakai BJP kane terilang bat ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 penyai penbor ke sarkar pedeng pen urlong ye jeng dawa ke jela. Pai ba ke jelang klaim ailat ke BJP banteu ne alami ke sarkar Meghalaya. Hanrai wat la kata na kaliang ke parti kanyai budin bat ke sarkar pedeng halor ke jing dawa ILP bat ban yo jing itu nya ketin kasi bat karo hapo kernit mapura kriti sencar keri India. Namar ke parti ke sneu tho ye ke jing angnut ki pai ba nong snong ke jela laong ba alhaq. Ulong bagi BJP kan kersan ya ke ai ke bagi sarkar MDA bayalam dak NPP kasim nak mata ka bah kamiat ki pat ba hanrai kan long pat pengot ru ban pentikna bagino girai bag sarkar kasim kim dai ban kata ya ka bah kamiat jong pat ba.